E hopa ko ni o au ki pise ma. Te mai vai te kau ke kamata ke tau tala noa ki he lau mahari mana. Te au tatau pe moau, te au koutui tau whanau mo nai malama, ha o koe ni ke mahi nani o ku kamata ke whamamawhai ai ngā ue a lau mahari e te isi. Peke te au, mahalo koe me aini o toki ke mamawhata ke ai mstoko kote. Whamamawha ke ngā ue a lau mahari. Amen. O ko fuwa o ware au pitu. I'm amazed. He toko lahi takai Pentecost. O kuhange lau mare maunga ni aha stranger. Kana o tō. Kai ke loko lahi ke koha sias Pentecosti. O kai ke loko lahi tā noa ke lau mare maunga. Kai hiri ko ia koe kamata o siasi. Me whakawhalala ka atoa he lau mare maunga. Ke koutu i pēo, e kai mula. O kai ke tau whalala, pe te tau ngau, pe te tau lotu, pe te tau hu, ki he wese, ki he lau maare maanoni. Tamai, io. O tua koe tamai hui o tau mahinoi e tau tō. O tua koe alo, tau mahinoi e tau tō. Ko lau maare e kuhange koe koe o ku. Tuku ke tawha aki, o kai koha, o kai ki tau familia ka moe lau maare mana. Ka pote ke lau e tohi a ngā ue, me i wahe ulu ake o ake osi tohi a ngā ue, ke lawa tala ai familia ai kau ulu ake siasi ka moe lau maare mana. Amen? Te ke lawa sio ai ki e tako hanko Filipe. Na ne ilo e ia, ai lea e angelo, tu o ake toa wha. Te lalo toma nei ne i e toa wha, tala mai lewa, nai talang he lau maare. Sio ke tangata kona pau, alu kia. Nana wilo, ai taimi, nana tala noa mo lau maare maana. Kai taimi, koe ni, koe taimi koutun ke lahi taha e tala noa ke lau maare maana ni. Ka kuhange, koe kongai o ka wama, o tuku ke tawha. O blawa pe ke mahi. Koe toko taha eno, kamata pe koe, tau tohi tapu, mohono introduce mai ka tau tolu. Te koe whakaosinga koe tau tohi tapu, koe lau maare maano ni o kune lotu. Hau, hawai. I whae tau tohi tapu katoa, mea se nesi kia whakaha, koe whoi toko taha ea, o e main character e tolu i he tohi tapu. Tamai alo mo lau maare, kai hangi koe, tau mahempe tau tolu, mo tamai, tau mahempe tau tolu, he lotu ki he alo, pe koe hu ki he alo. Ka tutuk pe ai lau maare e ka whaki. Hange ai lau maare ia, o kei, remain a mystery, he tai nini pe he sino e ki, pe koe sesi. Kau kai rewa ke o ware ko manatu koe taha ia, ai artikolo he taina mātua e mo te kau. Koe whakalea e taha e kau peolosia he tawhaaki o tohi tāpune pehe. Koe lama ali e maanua ni, koe shy person ia Trinity. Koe koe uhinga au ku shy, koe tau o moi koe tau tolu o nge ku maa. Ka koe na uhinga, koe lama ali e maanua ni, o kusa ia pea kei mui pea he, kai tuku peta mai, tuku pe moe aloki mo. Amen? Ia koutoka taha ia e whahinga character o sino e eki, pe ko siasi o tonu ke asi. Ke tau sa ia ni ke tukuange, a toko taha koe, sa ia ni ke teke
tau toko ua mo tau tupetine, ka tau nofo ki mo. O kou tui i siasi, o tau ilo pe, whetau ake moi. We know about the Holy Spirit. We don't really know or familiar with the Holy Spirit. Ko ia kou tui ke incorpeu se lau maale maanoni ka tau toro e kongkongini. Tau sio ke tohe a sio neva e ta wha ka nima ka hauna. Tau lau pea ngai vesi ke nofu ke hau whakaukau, koe tau introduction te lau maale e. Ke tau toki lave, ke ui ka hao mana ui ke hoko mai, ke loloto e lau maale e. Lahi au pito, koe tau pehepe e lau maale maani on, koe e lia lahi au pito ia, he mala e te osia. Sione vai tā wha, ko kore pe ke tau lau kata mai tā nima, tā haono, tā whitu. Sione vai tā wha. Ko kore pe ke tau lau kata mai tā nima, tā haono, tā whitu. Osko ia tau hiki ke hua nima, ya moe waono. Mā koto? Tau tole to ka whakatonga, ka haua tolu. Ka pao mo oka kia te au, whai e hinga te kau. Kia te kore ki tamai, ka tene puaki ka te motolu ha whawhia mai e taha, ko uhi ke noko ia mo ki motolu o tai ngata. Io ko laumani o no oni, aia o kui kai whaamau e amani. He o kui kai mamata ia ki ai, e loko ia. Ka te mo ilo ia, e noko mo motolu, pia e noko ia. Vesu anima me wao no, ko ngai mea ko tāra ka te motolu, ie e te motolu. Ka koe whawhia maari e, koe lau maari maari aia e te kau e tamai i hoku a wha, te nea koe a te motolu e nea kotoa pe, mo whamana koe a te motolu e nea kotoa pe, aia e o rea aki a te motolu. Vai taha nima, vesu ano. Taha nima, vesu ano, o peono whakarea, ka o kuhara e whawhia maari e, aia te te kau e te motolu e tamai, koe lau maari o a mooni, alora me tamai, tene whamoni iao. Sio ke vai taha no. Vespitu ke vestado. Vai taha no. Vespitu ke vesono tatolu. Taha ua tolu. Ka potala e moni ke te motolu. O auma ke te motolu e alu. Ka pau e kai te alu. E kai hau ke te motolu e whatima alu. Kai he alu, te te kau e te motolu. Rokia na mani a mara, e maunoni, e whamau. I a mara o mea i kai na tui te te au. I maunoni, o mea i au te tamai, e kai moko mamata te te au. I whamau, o mea i whamau a e ki tamani. O ke iai a mea o ke tae a te motolu. Ka o kai te mo whakataki. Ka i he hara lama ria o moni, e ta kate ia e motolu ke mono o toa pe, he koe me lea e kai mea te ia, ka koe mea o toa pe e manono o iai, o ia te lea ki, te paha koe ia ke motolu, a ki mea e o. Amen? Kamata anga le lei eni, e ta o inrotiu se lau maari e kisiasi. Ko hai une ilo ko whē taimi, mo e whē tuu, na whai ai lea koe. Whē taimi mo whē tuu, na whai a lea ko ni e sisu. Diabaro. Amen? Tako whē taimi. The last supper. Amen? Ko unga ko vesta whaai, tau ilo vesta tolu na ni hanga fufule vai ka wakonga. Amen? Tau ilo ne vai taha walu, ko nau tuu ia o hifo me he upper room, ke na woke ngoe ke tse mani te peki a sisu. Aia o kou tui whakataha pia mo tui e tola he kau i mara e te olosia. Ko e lea katoa ko e ni ko ne lea e ni whakaosi e. Hange e ni ko ne talatuku whakaosi e ni ke kau wakonga, ka mata he vahe tā whaa o e mahe o moloto, tui whake o tua, tui whake he tamai, tui ke tea. E api o tamai o lahi ngai no whaanga. Ta hoke vahe tā ni mā ko raine moni, hao ke taha no,
Mana tui koe taha fitu koe ne lotu ia whawhikau aku ngai kau ako ma, ke nau maa e merino, nau taha pe, hange koko e tamai pe mo au, ke pepe nau taha. Pe au lewa ke taha walu ko ne ihe ngogo ke tsema. That's good. Ka toa ai konga tohe ko ni taha wha, taha nima taha ono, ka pau e whakanau nou e taha wha, taha nima taha ono, ko ene, ko hono moni en, pe koe context en, koe kamata, ke whakahae si su ene pekia, ke ene kau ako. Nā loto mamahi, pe palo mesi angerewa si su, ai lau maari e maone o ni, ka te ngako. Amen? I heni, ka pāna ke whanongo lelei, o ku refer a si su, pe o ku talamai le si su, i hene tū ke lau maari e maone o ni, koe ha, tua wha e tau whanongo ke lea tatau. Whakawhia maari, ai ko whakawhia maari e ko ni ko hui ko liriwe nia a King James, ai ko tau ngāwe aki. Ko tui ka pau te aha translation e taha, ko hata te aha ni translation ke pe me King James. Ngāwe ke King James e comfort. Whakawhia maari e. Te hata aha ni translation ke. Okay, translation yung ngawa the helper. Translation is the encourager, the advocate. Okay, yung hange ko to ole ko ni wa no of allow ko nga ko tau fafong allow Maria Manon. Sai ko le ko ni o ko nga ua I hele ko tu mai me ai. Ko nga ulo aki ke ha to come. Koe konga hono wa, koe tūtawha aki a koe, koe alongside. Aia koe lea koe ni I hono liliu to tonu, koe toko taha koe, pe koe whakawhia maalie, pe koe tokoni, pe koe whakalotolahi, pe koe loea ki a koe, pe koe tokoni e tawhawhakalao. E koe ne hau ke tūtawha aki a tau to. Aia me mei saiang a liliu koe ni the helper. Tuha si su ko hoko mai lau Maria Maono ni ko toko taha e hau o tu tafaaki I de koe. To come alongside. Ko le ko to mai me ale ko fafi mali pe ko tokoni pe ko whakalotolahi pe ko whare whakalau tau lau Maria Maono ni. Whakaukau ange ke loki upper room. Ko tau mawha whakaosi eni, pe koe nau kai mea kai whakaosi eni. Laka atu. I lohe kau ako ngā me henu ka mata peke nau tala me herea sisu, ko apongi pe ko ne pekia ia sisu. Mo pe ko hae na wongo. Tau ene tolu e nau whea aholo mo sisu. E lava pe ke pehe, ko nau identity pe ko mea na iloia ki nau tolu, na whawhalala pe a sisu, koe ha. Ka wakonga a sisu. Ko mea na iloia e toko tahawa, ko ka wakonga a sisu, ai ko nau identity, pe ko hai nau tolu, na e tala ia sisu. Ko sisu na ne hanga whakai e mea kai ka ki nau tolu. Ko sisu na ne whawhanga ki nau tolu, whakailu ki nau tolu, tari e nau ngahi whehui, te tau lava ke tau pehe, tau ene tolu ko sisu ko nau taki. Pea koe nu lava ke nau tala e nau tolu he poni, ko poni pe, a pongi pe, kututuki a sisu. O koutui, te nau ongo I confuse. Nā nau whakaukau kotoa koe hoko mai ena sisu, te ne hanga tai, pe te ne hanga lava I a loma, pe whakatau ata aina Israeli. Nā whakaukau e kau tama, koe taimi koe hoko a sisu, koe taki o Israeli. Ko nau tolu nima to o matau, nima to o he matau hi paanga sikeri tari a sisu. Koe hui ne nau mui koe a sisu. Kou tūpe ke whenga tā ki tau whakau, kono mōni he nau kamata koe ke nau ilo koe a pongkonge mata sisu, nā nau loto mamahi. Iyo, mana wahe, I upper room. Nai more mo nau amanaki ko sisu e. Mana tu. Ka ke
ke ngata pe na nau alu pe mo sisu he tau e tolu ko ni. Hou ai ua wha he aho kotoa pe. Na nau whakataha pe mo sisu. Tuangi ho nau kolo. Tuangi pisinisi. Tuangi famili mo ngā kau ngā mea. Tuangi mo nau ngahi api. Tau ilo na e hoa pita. Tuangi mo i waifi. Ka nau mui he tau e tolu sisu. Nau mui e sisu. Pea ku nau omoi nau tolu he ponu. Te nau mawa. Ka atoa mea na nau amanaki ta sisu. Osi ai ponu. Kai ke utui e whai ngata ke tau tala. Ai loto mamahi. Mana mahe. Mone mo amanaki e kau akonga. E fui taimi koni i he aparonga. Pea i he longa o tonga ko ia. Ka pona ki whanonga le rei ke tau lau tonga. Tala mai. Tala ange sisu. Oku sai e ku alu. Oku aonga e ku alu a kuia mea ki mauto. Whakau kau ange. Lolo tonga e nau mana wahe. Lolo tonga more nau amanaki. Toi tala ange sisu ia. Oku aonga ka mautolu e ku alu. Tuka ngeke ki e kapa ki mautolu. Ka pau ka kau ako ngā ki mautolu. Ko whē ai mea ke mōwhiri. Ko whakawhia maaria, te kai ke mō ilo ki ai. Whakawhia maaria, koe ke tau whea ngai mō ia. Whakawhia maaria, kai ke tau lava tau te whakataha o kai mō ia. Pē, tau sai a mera tō ke hena sisu. Tau ilo ia sisu. Tari e tau whehu i kotoa, whamō i ho tau mahaki kotoa. Tau lulululu, tau whesio whak, tau ilo i lerei ono mata. Tau lava tau te whakataha mo sisu o kai, tala noa tari e tau ngai whehu. Mō pē ko hai. Ko hai te mōwhiri. Te tau whiri ko toa sisu. Ka hiri ko ka mai sisu ya ino. O ku aonga ka te au. E ku alu. Sa. Lolotonga koe a kei henia sisu i he sino. Te ke lava tala me he tohi a Filipai. Wahe ua. Koe konga koe o ku ui e konga koe ia. Jesus in his humility. Pe ko sisu ia i hene hoko koe kakano. Mana tu tala mai. Na ane tukuange e ia a he wani mo ene tatau mo e o tua kaiha. Whiri e ia tatau mo ki tau tau. I he ene kei a person. I he ene kei toko taha pe koa sisu. Ka tau ka eke sisu. Ko whea sisu he ahoni. Tala mai. O ku whai whakamou i kāpa neu. Pe ku he ve matatahi o kāreri. Ko whai tūpe koe a neongo ko sisu koe o tua. Neongo ko sisu o ku all powerful. Neongo ko sisu o ku forever present. Ka i he taimi koni in his humility, pe koe taimi koni i hono. Ta tau mo ki tau tolu e whahinga tangata. Whai tūpe taha e lava ia sisu. Ka i he hoko mai koe a lau maari e, pe koe whakawhia maari e, pe koe toko nito o whakaloto lahi. Tene i he wheitu ko toape. Tene i he toko taha ko toape. Amen? Nā tau laupe, hei kai ke ngata pe hene ia mautolu, e ha. Tene no fo ia ki mautolu. Hano uhinga. Ka keka alu ki he toa wha, o kuhia e lau maari e moko. Ka kuke hanga hake peito lolotonga hau whei haka ke te lotu, o kuhia e lau maari e moko. Amen? Ko ia o pehea e sisu. O ku aonga kaki mutolu e ku alu. He koe. O koe ke ngata pehe ni e te katolo o me no foi e katolo. Ka kono monien. He kai ke toi whia maa ke walo kume tempare. Pera ai hap tikite ke walo ki tempare i Israel. Ke walo huki ai ki tempare. No. Ka no inga. Ko tau tonu e tempare. Mari. Ke kamo e uluge mahino. Pake toi whia mau ke tau kume tempare. Ke tau toki hupe i whare lotu, tau toki hupe he tempare. No. Koe mea luku mahu i ngai. E tau whanau i whoou. Ka inga lotu. Koe whanau i whoou. I hono whakapuri puri. Koe tau whau e whare. Maa lau maare maa nui. Koe mea e ko au ngai. Ai
Whanau I whao kala mai, mōre mea motua, whenofo pe lau maari e a whai whao. Amen? E whakawa motua, te ke lau e whakawa motua, the whole nation of Israel will rely on only one person. Katoa e pureanga Israelina na whaongongo pe te palo fita peta. Koe lau maari e ke e lea pe he tokota. Tala mai e ngā ue whakawa whoo vahe ua. Tau te whito ke ai, nai hoko mai aho Pentekosi. Whakamooni ke e ka wako ngā pe whakawhono ki nau tolu. Nai ai e ahi. Nai ai e matangi ngā lohi. Peka ke ngatai. Tala mai he tau ilo he tala noa koe pita e ni malanga pita. Koe ha mea koe mhoko. Koe mea na lea ki ai. Ai palo fita koe. Sioe. E hoko e mai aho I mui. Teu. Hua. Mana tui koe lea koe ni lau maari e. I he lea tupu anga. Oku. Whakatatau ki he. Tatau pe mo lea koe ho. Mana. Pe koe matangi. Te hua I hoku lau maari. I he whakawa motua, toko taha pene whaongongi e whupure anga kātoa Israeli. Koe hawhina ngalo toa, ko hai lea e lau maari. Kau palo whitape. Ka I whakawa whoou. Ta koe mea koku whengi mao koe ke tau familia mo lau maari e. He koe whakawa whoou tala mai. Hua osi. Hua mai. Ai lau maari maari. Kono uinga. Oku to tonu ke whonu. Ai toko tāko toa pe he siasa. He lau mai. Amen? O totonu ke whonu ai toko tāko toa. Ka pau tala mai, koe me an koe nei tuku ki ai o tua ia seoi. Te huai o lau mai. Ta koe toko tāko toa pe blava ha. Whanongo. Ke lau mai manu. Koe ku whenga koe ni ke hanga whaka ai ki tau tolu. Ke tau whanongo ki he mooni koe tohi tā pupa tau pehe. Ko hamea whanongo ai kakai ia ki he reo lau maari. Kakai ki whanongo au. Ka hiri koe tala mai, ko no hua e lau maari he a Pentekosi, nai, oku ai whau. Koe kau tala pou. Tala mai e ha, te nau mamata ke ngai vison. Ku ai atua moaha e fiafi, kau kalavou mo kau fune mui, mo lawa sio ka vison, peika. Ke kau mātu a tala mai tonu ke ha. Tonu ke tau misi. Ke iai ha misi pe koe tau misi pe ke ngai mea koe tau hela ia koe ai pe tau mo. O misi pe ke mea koe koe. O tonu he hua e lau maari. Ko tō tāko tō ape o ku whonu he lau maari. Tala mai ko toko te au anoa ko ni he apa room nai ha. Whonu ko tō. Nau lea ke ko tō. Whaka whonu ko tō. Nā iai e elelo o iafi. E ulo toko tāko tō. Sai koe, whakawa motua, toi le leiang e whakawa who'ou. Ko hono mōni, tonu ke tau whanongo kotoa, tonu ke tau misi kotoa, tonu ke tau matabisone pa tala mai, mo kau nanga tamai o eki na nau professor. Ko hono tonu ia koe siasi. Tonu ko toko tāko toa ke whanongo ke lau mai. Pakai ke ngatai, koe tau whanu he lau mai fei tu kotoa pe o ke alu ai. Ke ave lau maari e kai. Sa, tō kanga au pito ki he fei tu tau alu ki ai. Amen? Ko fei tu kotoa pe o tau alu ki ai, tau ave lau maari e ai. Sa, o tau whawhawhonga i lelei e lau maari e he fei tu tau alu ki ai. Peko tau situ a mai kai pehe kakai. Ko pea ko fine eiki ko tata eiki Pentekosi. Mana tui, tau whanonga kotoa, tau whonu kotoa, tau awe ia e wheitu kotoa. Amen? Tau whimau ke tau familia me lau mai. Te sio he tohea ngā ue, taimi koe nei toa e lau mai e, whanongo, ka tala noa. Nau tala noa mo lau mai e. Mana tui a Paula mo pane pasa. Lolo tonga pe koe nau lotu le ange lau mare. Sa pane pasa mo Paula tuku mai ia ma aku e koe me ea.
o hanga te mo fa o se pe to ki hoko to la kau sai tala mai hen ka hoko mai ka lau mari ko te fito e whakau kau ko ne hoko mai pe ko tau fonu ko tau tau le lau mari pe ko tau aewa mo ia whanongo ki ai o kui ai e mea lau mari e whai he tai no hoko mai pe waha mo whatongia ki ai tau tolu ulu aki tala mai te ne hanga ha i he mi pe ko tau introduction te ne hanga o waloki ki tau tolu ulu aki i he hanga hala ko uhi ko te tau tui ki a sisu te ne waloki tau tolu he maoni oni ko nga ko alu au ki he tamai pe heke ke motosio motoka te ake pe he whamau ko nga ko e ki o mamani pe ko se tane pe ko te evolo e whamau sai ko taimi ko ne waloki ai ki tau tolu ko uhi ko e anghala o kai ko uhi nga lau maari e ke ne hanga waloki ko uhi ke maa pe te ne whamai ko he ko uhi nga e o kai ke aonga ke tepi tepi e pe ka tahatalang ko e anghala ko kato mala pe tai nimi kai e whakauha ko he otua e kai o kune hanga waloki ki tau tolu convict tau tolu pe hai mea kune whai convict e katai the words. Amen? Kono uhinga den hanga convict tau tolu. Ka waha ta wane hanga hala. Ke alo malanga ki ai. Talangi ki ai folofola. Pe ko talangi ko folofola. Ko uhinga talama den hanga le vai convict. Ai loto to ta ho talang. Pa kau ka ala to tanga ta. Ko hanga hala ko. Fato mala dai nini kai ka. Lere ke va. Lere ke va na fana ya go me fana vai. Kai tau walk na tolu. Ke convict na tol ko mea ia folofola. Ko mea nak mau ingai ki ke lau ko toi tapu, ke ilo ko tangu ke tala noe na tolu o nau i mamani, ke lava malanga ia ne ai ongo lele ko sisu. Ta ko ongo lele le ba te ni lava ko o convict na tolu mea. Ko mana tu tala noe ko ni blau ko te he fai ke ka. Lolo tonga pe ne malanga talang he lau mari e kia. Sika fe fine ko o tu o tangi, ko vine ang halalai na peye sias. Talang he lau mari. Kisio kia, talang he vai pe kau. Iyo. Ke ilo nang hala, ikan. Talang he lau mari he vai pe kau. Katau pe mua. Ko ufiri au ke ufangaloki ni ang hala. Tako lolo tonga ko te ata vai pe kau. Fe fine, talamahe lau maare ka te amne ilo. Tamahe pehe he whamatal whai whikau. Tohi whai loto whi whine. E ku ilo toko taha kotoa whai lau. E tala e ku mea kotoa nei whai. Ka tangi whai whikau. Ke ilo ko lau maare e ne ilo mea kotoa pe. Tangi whi whine. Iyo. Talamahe lau maare. Koe ki ne ilo ia hoa ngala. Koe ku hinga ki ai. Temi pondi ki ai tau tolu. Koe ki ne hanga whama i tau tolu. Gumuna, katua tu hata talata ko. Wanu mala de mate be abong bong. Kala mai lau mare bang hala ko. Pakitan ki hak ke mo mai ke lotu. Amen. Ko ki hata imia hanga lau mare me convict de hala. O fama ya ta. O fai ko to apeia ke i ko mo. Amen. Ka ki ngatai ko lau ko ne hanga convict ya si pe ko tau tolu. Ko hui ko maanion ko no whare ape he. Ko hui ke ko alu ke tamai. Paka ke moto mamata ka te au. Ne konvikta tolu ko maanioni o ka ko hui ngai he ke whai anga hara. Ko hui ngai to tapuia ko konvikta tolu ko maanioni ko ni ko right standing. O hui ngai ko tuunga ko i he eiki. Pe kon to whare ata ha. E mahino angi hen. Ko taingo ko na pekia sisu e kolosi. To ka to e ka wanga hala ka tolo aya. Ko hui ka tau ia pe tamate i he akau tau te ai le vai he o tua ko ku tau mana. Ka ko me ale vai. Ko imputed righteousness au to mai le vai ne mau ni na ka tau to. Ko me to na ki mau ngai tau famana tu ko e ai pekia he taingo to pe e ko aho na hoku mai mau ni au tua ka tau to. Ka ku hina ko ni. Ko standard ko sfotu ko sisu
It's a very high standard. O maoni. Ka koe hui ku alu ki tamai, te konviki le vata he lau maari he taimi gogo koe ki tau wai, ki he tūngan maoni gogo koe taki mai sisi. Amen? Koe, te ki tau tau tu peha wheitu, pe hoko ha talanoa, pe ku hoko ha mea, pe au pea te lau maari. Tamate, tiki koe ka mea naki ke sio koe ki. Koe ngā kuni whia maho i e standard koe, o e whanau fo o te maintain i a koe. Tēne whakamanatua i kai. Koe koe standard e nai seti atu e siso. Koe ki ngatai, tēne hanga toi waloki ki tau tolu, koe ui koe whakamau, ton ki tau whiawhia, he e taha, ne ongo e tau mamahi, koe ni, mo mea tau fōwai, tau loi pau, hoko mai lau maare mano ni, i ai aho tēne hanga whamau e se tane. Ka koe tau tō, tau arai na mo mea. Yes. Koe pe mi te ua. Tau whiu. Kai ngā lotu? Ko introduction pe. Ko introduction pe ke lau maare. Ko mea ko koko lava sio ai hemi. E hoko mai koe whawhia maani. Hoko mai koe tokono. Hoko mai koe whakalalo. Hange koe whare hoko. Oku mahina ne waka te au. Ta koe standard konu seti e sisu. Pe koe tau hoko koe karistiane. It's almost impossible to keep the standard. Nā oku iloi he o tua. Ke tau maintain e standard o seti e sisu mak tau tolu pe koe to onga moui. Tau whie mau e tau tolu ia tokon. Amen? Ke tau hoko, koe kau karistiane, whanau fo ou pe ke maintain ki tau tolu. Mei heni o blava ke tala, tau whie mau e tau tokon. Sai, ai maasila pe, e ko fukakai lalahi tau tolu. Ke hu ki lang, pe te ke hao, he lotu, koe pau ia ke mau e koe lau mare mana. Amen? Ke mo ilo mea fo i ai karistiane. Mo ilo mea toi whaholo mui ai karistiane. Mo ilo mea ko pao lesi ai karistiane. Tia te au? Koe ki nau mau e lau maari mana. Mo ilo tohi koe a Efeso. Tohi a Efeso, vai nima, vesta avalu. Whekaua e paula ke mou fonu. O te mou konabe, o te mou fonu he waine, whakatupu ai koe, angai whakalielia kotoa pe. Ka ke mou fonu he lau mare. Kono uhinga paula, mou fonu he ahoni. Fonu a pō, fonu a pongpongi, fonu a e whiawhi, he taimi kotoa pe. Ta kou sio kia, koe mea pe tau whoki a hero. Mea koko tau vai e kau lotu. Pake tau whoni tau hero. Mana tui ko tau mata, mo tau loto. Hange nau ha matapa de ne hanga tukuangi atu ai e tau whonu, a tau ma, he lau maari e. Tau tala mea tau whafonu. Whafonu pongpongi, whafonu e whiawhi pake tau moe. Tu peki o runga pongpongi. Whafonu, tu botu tau mau, ke tau whonu he lau maari e tani kotoa te. E tau hoko ko siasi maa. Amen? Tau ilo me toi a ngā wena, whakafonu ki nau tolu, ki whakausa pēmu. Pēnau, whakafonu ki nau tolu, pēnau lea ke he kehe toko taha kotoa pe. E tau toki lale ki ai. Toi ki aluange ki he, ako ki he, mahuinga baptaisa lau maari, atu warea ki. Ka koe. Kamatai a ngā we vai wakres palu. Ka te mou mau ai malohi. O ka hoko mai ai lau maari mani. Ni te aha. Mo hoko lewa ke whamoni, o kuhi ngai. E kai au ma au pito toko rea ke he kehe api he mohe a ngā pa ke mohe. Amen? Ka te whakafonu ki mou tolu, te aha, o atu e matapa. He nai whakafonu, piko tau mua hano whakafonu ki nau tolu e lau maari e, ke nau hoko koe, witness. E kai ki o wale ka siasi, kau ngā vai, ai evangelism. Kau bawa dah,
Pea ke pe mo mohe pe api. Ka te mo mao e malo hio ka hoko mai lau maria te mo hoko o kau. Whamoni. Nasi so pata mai whawhitaka lau maria. Te pini ko uhi. What a wonderful thing to introduce us to the Holy Spirit. Tā ko ki mau tolu ia to ton ke mau moui malo. Ko ki mau tolu to ton ke mau whanongo ke o leo. Lau maari e ngā ue mua he unstoppable church. Whakata whaki ho mau loto. O me moha whaia loto ku lahi ke kumi toto aku. Pe siu. Ngā ue ho lau maari e tona prokalama mau whau ke honi. Ke mau e langlangi e wapa peo sisu. Ko mau wha moui. Amen.